Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari Ulangan 25. Ajarlah kami mengerti firman-Mu dan ajarlah kami hidup berlandaskan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Mungkin lit dua kala Israel laus ku pengadilan ngadukan perkarana. Kenca i adili itah, maka skala ersalah skala nari lang. Adi ukumen si ersalah dai ukumen balbal. I pelangkem hakim ia lebe, maka ibalbali. 3 kali ia harus ibalbali ngenen kesalahanna. Banci ia ibalbali 40 kali, tapi lah banci lebih. Adi lebih asang si ia enggo ipekiti i lebe-lebe jelma sinterem. Ulah sompel babah lembu si sangana ngeri. Utang nandangi senina si enggo mate. Adi 2 kala si ersenina tading ras-ras. Sekala ibas si 2 mate. Alu lalit nadingken sadape anak dilaki. Adi bagen dehara si enggom balu laban si sereh mankala si deban. Idarat keluarga Rutang senina nandai ngelako manganisa. Anak nasin tua si dilaki si ipupus kala enda. Ikira jadi anak seninana si enggo mate ndai. Alu bage tetap lit sinusurna i Israel. Tapi adi senina nandai langgit ngelako manganisa. I adap diberu elah pemimpin-pemimpin kota alu ngatakan. Senina perbulanganku langgit ertanggung jawab. La ianggit mereka sinusur man seninana i tengah-tengah bangsa Israel. Kenca bage pemimpin-pemimpin kota ndilo ia jenari ngerana man bana. Adi tetap denga ia langgit ngelako mangani diberu seninana Ijumpai diberu si enggombalu elah i adep-adepan pemimpin-pemimpin kota. Ibuatna sembelah selopna. Icidurina ayo senina perbulanganna nina. Enda me jadina mankala si langgit mereka sinursur man seninana. Keluarga itandai i Israel. Keluarga kala si enggo itangtangi selopna. Undang-undang si deban. Adi 2 dilaki sangana rubati. Jenari sekala ibasi 2 reh deharana nampatisa alu mecek kelamin imbang dilakina Ula cidahkan perkuah ate mandeharana Keret saja tanah. Ula kam nipu adi kam pergunakan timbangan tah sukat-sukat. Pakelah timbangan tah sukat-sukat si bujur. Gelah gedang umurndu i negeri si ibrekan Tuhan di batandu man bandu. Nembeh ate Tuhan man kalak penipu. Perintah munuh bangsa Amalek. Ingat uga perbahanan bangsa Amalek sanga kamreh i Mesir rari. La ia biar ngenen di bata. Maka sanga kote dengan latih ia kamdu iserang nakam ipu dinari. Janah ibunuhina krina kala si merap arah pudi. Maka adik enggo ibreken Tuhan di batandu man bandu negeri Janah enggo aman kam ibahanna ibas krina musuh-musuhndu silit iklewetndu. Arus maka ibunuhndu krina bangsa Amalek. Gelah ICP ula nari ngingetsa. Ula lupa si Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Amin.